yini umphakathi indima ongayidlala wona ke ngoba abantu labo uthi bacwasa kakhulu imphakathi futhi bagcina beshawa na imphakathi aba understand ukuthi why lo efuna yena izinto zenzeke ngendlela yakhe kuphela iyiphi message enenidlulisele imphakathi into singaphilisana kanjani nabo labantu ngicabanga ukuthi ilona phulo elishoda kakhulu engicabanga ukuthi liyafuna sivakashele ngesizathu sokuthi khona abanye asebebedala abanganaki ukuthi banalento okay ngaphandle kwengane okay kuba khona ukuthi bahlukumezeke bese futhi bathola ukuthi mhlawumbe bacabanga ukuthi mhlawumbe ingqondo yabo ayisebenzi kahle kanti banalesi simo bese bayabandlululeka okay so sizama yonke indlela kusho ukuthi uqinise ukuthi ke lezi zinto ufuna zenzeke enhlakeni zomphakathi emasontweni sikhulume ngazo noma ekuhlangene nanokuthi siqiniseke manje indlela yama support group ukuze abantu bakwazi ukuphumela obala ukuthi nginesimo esinje